Kejingai beteng ke sorkar bantep iki kambalat haki post baper klem da khot advertise ni pen benapai ba yaki samla haki post balat haki kerdan baper na kaliang kan terap integrated territorial organization haka arpulai tere kujelli ukala liban submit da kajing thought show director of program implementation and evaluation no okre building kabadan hala shumer bat namar kajing bamdan utek director la shu IT no how assistant director uba NR Kharshandi Katai kajing IT kalawan pinsengau syaka sorkar bakarukom tap kam kadai banyat kat kum kapasidia kabadai balada sorkar kabakala nakaliang kihito kan sayat kalinti jong kaan. Hashwa bandrung kidukot jong kihito gladon kajing perking ni ki board district badai hadin kajing ikren sengau tho la aila diki begini rung syapo. Jing syangi dai bani kundu director jangka program implementation and evaluation. Kalau gum nemo hadian bengiyok kowe gesti ka halor gesti ke belapa do minister do PHC soil and water conservation Marcos and Marak hangni gesti ke bakat patrik mi arhaja arpulai ula tho su director jangko program implementation and evaluation touch keter nokret building local lachmer wong gum ne ba Enclosed, please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G. Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of a peon in your office against existing vacancy. She hails from a poor family background and the sole breadwinner of the family, who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her kanegishti ketika bala ha atau minister jangka PHC bat jangka soil njuk Marcos dan Marak tena kalian gujungi nitho da kanega memorandum kashti show director jangka program implementation and evaluation Ram Kumar hangni ngila highlight bangila ong ba kat ya bamantali ka khat nidang ya tai bahaya kalot kadang pam jaga debate halot ka roster kanem ka ta ka roster reservation mereka roster polisi hanya ka tega reservation polisi apa kejala ke jungi te habangi pet pat ya kata ka kejing betha ke jung kembal long bian claim da khot kata ka advertisement ka exam dan proses ki prepare tingi nakaliang ke jungi apply te ka kam hendrai de jin ba ilek de kalenti ke badai kemut kata ka de kalenti ta ka bayat diki rule and procedure tingim dan jingwet hendrai la diki mut ban le sop tang nambar baki dan jik itu pad hang niru ban suong ba iwan nak long yeng ke baduk ha po jela me khla jungi ndai tang mai ndai ti hajar ngot ki long yeng ki bawan nak long yeng baduk lada ai ni komut ye ke be de ban ai te nak kalian ku jungi hang ni ngila tho ba ya kan ni ko post de ban khot advertisement pad de ban ya itu di exam gini tai kat kum ka leti jong ka ai lum kum ta ni nak seng hang ni ngila tho shai ba kumbang ila de ais jing sneng teng ye psia mana kane sokar jala bangin ya ching ka sharing ninum shin rain ru ban ya me sesien lada phipni yingi de kilenti ke bashar kai de kilenti ki bam dei pause ka hitoru kan sepni ilang pi de kilenti ke bashar kai ta ka bayat se ka bor jong ka ai bane dang bangin yalam ye phingin tan ye phi shing sha jong ka jala me khana bane ka ta high court of me khana tetang itahi kumba ka hito ka yang namar kali ngin yai don rengkat bat kabri nyotrep bat nga kenturu ya ka sarkar bat ni maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ru bon hapo ki office kini gitai namar ki brew ki support kini gitai ni don bi ki jing tep da phiele butto la ne phiele ta kono kam tai pleshi bon chejan kede ko yo sport ipong hang ni claim mention ye ka permanent claim mention ye contractual hendrai whatever be hendrai ka NPP hi la ne chief minister hu ong ba ka rup kom thong jam man ta kan de ko ba khoi ka buspa hendrai balai gadang mi nang ni komban chu benrap le dei kan dai kata ka NPYF la ne kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki om we will fight against corruption in pikasha pamenta kinut ne man kren yung ne minister jong ki la ne yo to MLA candidate lani utau boy lai konteng nak tak NPP hato kin nuat nam man kan percaya halor kin ki kam lada kan dei ka
89 days ro jing shisha la dai ban khot pe tika advertisement namar ba menta kat kum gatu ka rustar ro kala dep kren nak besai te balai dang jele sop kane kam dei ka ike dei ka dei tang ban chu kwa ban pen hun yiki kat to kan tengi na kalian jungi ye ka kam ha ka ba ye dei ka corruption la ne ka bam sap ngi ni kon bet namar ba ai ba tei ba dei hok ban yo dei ban yo Tak kung ko jeng kren ko jong pribot. ni ye kata ka post ngim ye kren than namar ba kiwei ba hang ni ngila kren nak ba shai thang ni dawa bakin pemi ka advertise kamat dei ka wei na ar kat kum ka police reservation policy le kala kren shai lada kadang kadai 9 or less ye kito na reserve ka bomot ye khasi jentia te ye kita ki post ni impli ye ki ba dei ni kren be ye kan specific tek ba balai kala ja gumne ba ni kwa ruban shai ba ki dei ruban I advertise but ya kan ni kim dei ban thung lada ki thung to komot kin se kun do jinge bat ni da ning ba ki bot song an de